ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахборо бо муҳимтарин хабар гузоришҳои тоза ки ҳамкорони мо омода намуданд мустақиман манзуратон менамоем. дар студия бо шумо ҳамрази абдулмаҷид. шарҳи пурраи хабарҳо. дар натиҷаи тадбирандешиҳои саривақтиву фаврии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар мамлакат шиддати гирифторшавии аҳолӣ ба бемории сироятии коронавирус COVID-19 ба маротиб коҳиш дода шудааст. истифодаи ниқобҳои тиббӣ ва риояи фосилаи иҷтимоӣ аз ҷумлаи тадбирҳоянд ки ба коҳиши сатҳи гирифторшавии аҳолӣ ба бемориҳои сироятӣ мусоидат менамояд. дар ҳамин замина аз ҷониби масъулин ва гурӯҳҳои ихтиёриён дар байни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида шуда ниқобҳои тиббӣ ройгон тақсим карда мешавад. гузориши Манучеҳри Сулаймон. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки интиқолу паҳншавии бемории коронавирус COVID-19 дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар байни аҳолии мамлакат ба маротиб коҳиш ёфта ба сатҳи паст расидааст. новобаста аз коҳиши ёфтани ин беморӣ мутахассисони соҳаи тиб ба сокинон тавсия медиҳанд ки барои пешгирӣ аз паҳншавии бемории коронавирус дар ҷойҳои серодам аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намуда қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро риоя намоянд. бо коҳиши ёфтани сирояти коронавирус дар ҷумҳурӣ набояд сокинон ба беаҳамиятӣ роҳ диҳанд. имрӯзҳо мушоҳида мегардад ки сокинон нисбат ба истифодаи ниқоби тиббӣ риояи қоидаҳои беҳдоштӣ фориғболӣ менамоянд ки ин амал метавонад хуруҷи мавҷи дуюми бемории сироятии COVID-19-ро дар мамлакат бештар намояд. имрӯз кормандони муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим дар якҷоягӣ бо кормандони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Душанбе дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ миёни ронандагону мусофирон корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронида ба нафароне ки ниқобҳои тиббӣ истифода намебурданд ниқоб ба таври ройгон тақсим карда шуд. кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Душанбе ва муассисаи давлатии маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солим корҳои фаҳмондадӣ миёни аҳолӣ хусусан дар нақлиётҳои ҷамъиятӣ бурда шуд. аз рафти корҳои фаҳмондадӣ маълум мегардад ки аз ҷониби баъзе аз сокинон қоидаҳои беҳдоштӣ риоя намегардад. бояд ки аз ҷониби сокинон қоидаҳои беҳдоштӣ, риояи фосилаи байни ҳамдигар бояд риоя карда шавад. дар ҳолати риоя нагаштани қоидаҳои беҳдоштӣ метавонад бемориҳои сироятӣ авҷ гирад. новобаста аз коҳишёбии шиддати гирифторшавӣ ба бемории коронавирус аз шаҳрвандони мамлакат даъват ба амал оварда мешавад ки дар ҷойҳои ҷамъиятӣ аз ҷумла маконҳои серодам нақлиётҳои ҷамъиятӣ пайваста аз ниқобҳои муҳофизатӣ истифода намуда қоидаҳои гигиенаи шахсӣ ва ҷамъиятиро ҳатмӣ риоя намоянд. Манучеҳри Сулаймон, Баҳодури Истам, мақсади мақсад, ахбор. мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Бохтар иттилоъ медиҳанд ки ҳамин шабу рӯз гирифторони бемории сироятӣ хеле кам шудааст. бо мақсади боз ҳам баланд бардоштани маърифати аҳолӣ вобаста ба пешгирӣ аз сирояти бемориҳои вирусӣ кормандони маркази мазкур дар ҷойҳои серодам бахусус байни сокинон корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом медиҳанд. гузориши хабарнигорони мо аз шаҳри Бохтар. мутахассисони маркази назорати давлатии санитарию эпидемиологии шаҳри Бохтар бо мақсади пешгирии бемориҳои сироятӣ миёни аҳолӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ анҷом дода бо ташкили аксияҳои умумӣ дар кӯчаву маҳаллаҳо ва ҷойҳои серодам сокинонро бо ниқобҳои ройгони тиббӣ таъмин мекунанд. анҷоми ҳамин гуна тадбирҳои беҳдоштӣ ба он муҷиб шудааст ки гирифтории чунин бемориҳо дар маркази вилояти Хатлон хеле кам гардидааст. мо кормандони маркази назорати давлатии санитарии эпидемиологии шаҳри Бухтар тасмим гирифтем ки дар як қатор ҷойҳои сераҳолии шаҳр, бозори фаровон, терминали сафаре ки аксияи ниқоб ройгон ташкил карда шуда ниқобҳо тақсим карда шудем. дар нақша дорем ки чунин чорабиниҳоро зидди ин бемории сироятӣ давом дода корҳои безараргардониву маводҳои антисептикиву ниқобҳои ройгон таъмин карда шавад дар буҷа. طبق نقشه چورابینی‌های مرکز نظارت دولتی سانیتاری و اپیدمیولوژی شهر باختر همین گونه اکسیه‌ها هر هفته یک مرتبه برگزار کرده شده. در رفت آن کارمندان مرکز با ساکنان، اهالی و رانندگان واسطه‌های نقلیات ضرورت استفاده حتمی نقاب و انابت کردن طلبات حتمی قاعده‌های سانیتاری را همچون عامل پیشگیری کننده شرح می‌دهند.
متاسفانه هستن بعض شهروندانی که فاصله اجتماعی رعایت نمیکنن، نقاب استفاده نمیبرن. این بیماری هوایی قطرگی میباشد. از همین لحاظ از نقاب استفاده برن. مثلا اگر یک بیمار در مابین 10-15 نفر ایستاد، همین همه را مثال به این بیماری گرفتار میکنند. مرکز نظارت دولتی سانیتری و اپیدمیولوژی شهر همیشه در حالت آمادگی بوده کوشش میکنند که با انجام کارهای فهماندهی صحتی جامعه را تأمین کنند. برنامه اطلاعاتی اخبار رو ادامه می‌دهیم. تغییریابی اقلیم با کم شدن مجرای آب در دریاها تاثیر رسانیده است. این عامل میتواند باعث کم استحصال گردیدن نیروی برق شود. با مقصد آنکه در فصل زمستانی سالهای 2020-2021 مشکلی و ضرورت محدودیت برق پیش نآید، در شهر حصار تدبیرهای قطعی عملی گردانیده شده. استفاده نیروی برق به طور عاقلانه به راه مانده شده است. در فصل زمستان به راه ماندن استفاده عاقلانه و صرفه‌کارانه نیروی برق اهمیتی بزرگ دارد. با نظر داشت این در جماعت و شهرک‌های شهر حصار از جانب گروه کاری معین شده میان اهالی کارهای فهماندهی جهت صرفه‌کارانه استفاده کردن نیروی برق گذرانیده شد. امشب و روزها که کمشوی آب در دریای کارکرد انرژی مملکت دریای وخش به قید گرفته شده است، ولی با وجود آن اهالی مملکت شبانه روزی با برق تامینند. ساکنان مملکت را ضرور است تا مدنیت استفاده بری نیروی برق را با مسئولیت بلند شهروندی رعایت نمایند. در نتیجه چاره‌بینی‌های ترغیباتی میان شهرک و دهات معین گردید که اکثریت اهالی درک نمودند که برای استفاده ثمرناک و صرفه‌کارانه نیروی برق باید مسئولیت ظاهر نمایند. اهالی حولی‌ها افضلیت گرمی انگشت، هیزم و دیگر منبع‌های آلترناتیوی را از گرمی تجهیزات برقی خوبتر و زیادتر ارزیابی می‌نمایند. دو تا پیجگاه داریم. ما کمر لا میکنیم. پایه داریم، نون در دگدان میبندیم. پیجگاهمون هم همش به علاقتیه، برای روشنایی، برای تلویزیون، برای اتاق. بعضی از اهالی به آن نظر است که در حالت مقصدناک و عاقلانه استفاده کردن نیروی برق در خانواده بودجه عائله خود را نیز صرفه می‌نمایند. روزا کارو گیرمون با همین علاوه میباشد. دو پیجگاه داریم، فقط علاوه چای همه در پیجگاه میشود. با افزایش یافتن شماره اهالی طلبات نیز به قوه برق زیاد میگردد. از این رو استفاده عاقلانه نیروی برق و تکنولوژی‌های کم مصرف برقی در همه تشکیلات و اداره‌های دولتی، نقطه‌های سودا، بازار، کارخانه‌های صنعتی و هر یک عائله مهم و ضرور بوده. رعایت فرهنگ استفاده بری نیروی برق از هر یک نفر ساکن مملکت مسئولیت را تقاضا می‌کند. در وقتی ما سامسونگ استاندا هزوم چی امور استفاده می‌بریم وای برق صرفه‌کارانه استفاده بردن نیروی برق نشانه مدنیت و مسئولیت بلند شهروندی هر ساکن مملکت بوده. تنها با این واسطه ما میتوانیم سهم خود را در پیشگیری تلفات برق و استواری نظام انرژتیکی مملکت گذاریم. زلفیه رحیم‌زاده، بهادر استم، اخبار. در مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی شهر روغون تدبیرهای زمستان‌گذرانی در سطح ضروری به راه مانده شده است. در برابر تامین گرمی در سیمخانه‌ها، همچنین برای پیشگیری از پنه‌شوی بیماری سیرایتی کووید 19 همه‌روزه کارهای نظارتی و فهماندهی در بین خوانندگان گذرانیده می‌شود. گزارش از شهر روغون. با مقصد به مشکلی پس سر نمودن فصل زمستانی امساله در مؤسسه‌های تعلیمی شهر روغون تدبیرهای ضروری عملی کرده شده به قدر امکان انگشت و دیگر نمود سازشواری ذخیره کرده شده است. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 1 شهر زیاده از 1330 نفر خواننده در دو بست تحصیل می‌کنند. تمام سیمخانه‌ها زمانوی و با تجهیزات گرمایدهی مجهز می‌باشند. در مکتب با مقصد حفظ سالمی خوانندگان و پیشگیری از بیماری‌های سیرایتی تدبیرهای بهداشتی و سانیتاری رعایت کرده شده. برابر کارهای فهماندهی همچنین استفاده آنتیسپتیک‌ها و نقاب‌های طبی به راه مانده شده است. در مؤسسه ما تمامی تجهیزات‌ها برای درسخوانی فراهم آورده شده است. در اکثریت صنفخانه‌های این مؤسسه تعلیمی زیاده از 20 کامره مشاهدوی نصب کرده شده است. دو صنفخانه در این مکتب با 60 کامپیوتر مجهز گردانیده شده است. در مکتب رقم 2 شهر باشد صفت تعلیم و تربیت خوب برآمده شده. هر پگاه روزی خوانندگان با قرائت سرود ملی به درس می‌درایم. من از آن فخر می‌کنم که در چنین مؤسسه نو و زمانوی تحصیل می‌کنم. در مکتب ما صفت تعلیم و تربیت
خوب است و معلمای درس دهنده هم خیلی درس‌های خوب میگویم. در مکتب مذکور زیاده از 1293 خواننده درس میخوانند و آموزگارانی با تجربه خوانندگان را درس میگویند. من وعده میدهم که بعد از ختم نمودن مکتب با مکتب‌های عالی تاجیکستان داخل شده به وطن خود خدمت میکنم. در این درگاه معرفت 48 تا صنفخانه و 2 صنفخانه‌اش با کامپیوترها مجهز شده است. حالت گیگین شخصی باشد پورا رعایت می‌گردد و همروزه خوانندگان پیش از درس اول با آنتیسپتیک دستایشان را به ضرر می‌گردانند و بعداً وارد مکتب می‌شوند. استفاده نقاب‌های طبی نیز حتمی میباشد. همروزه برای خوانندگان صنف‌های ابتدایی خوراک گرم داده می‌شود. حالت گرمدهی این صنفخانه‌ها نیز خوب است. برای زمستانگذرانی در مؤسسه همه صنفخانه‌ها با گرمی تامین هستند. در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 22 دهه سنگاوی شهر روغن شرایط برای خوانندگان مهیا گردیده است که این البته برای باز هم بلند برداشتن دانش و معرفت این طالب علمان زمینه مساعد می‌گذارد. در مؤسسه ما آموزگارانی بالالیاقت هستند، شاگردان را درس می‌دهند. در المپیادهای شهری ناحیوی اشتراک نموده سزاوار جایهای اول افتخاری گردیدند که این هم باعث افتخار است که در ناحیه در این دهه دوردست از همه فنها آموزگاران میرسند. دانای و شکرانه سال 2016 با کووتای پرزیدنتی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی را ختم نموده حالا باشد به حیث آموزگار به خوانندگان درس میگوید. ما آموزگاران کوشش به خرج میدیم که نسل نورس را در راهی وطن دوستی، خویشتن شناسی و ارزش گذاشتن به فرهنگ‌های ملی تربیت نماییم. برای گذراندن زمستان از طرف مقامات اجراییه 11 تن انگیش و 100 لیتر سوزجواری و 10 کوب هیزم خوش ذخیره کرده شده است. همراز عبدالمجید بهادری استم، شهر روغن، اخبار. موضوع دیگر، فعالیت بخش صنعت خوراکواری در شهر کلوب خوب به راه مانده شده. مرکز شهر و دیگر ناحیه‌های منطقه را با محصولات نانی و قنادی تامین میکنند. همچنین در شهر پرورش مرغ‌های گوشتی را به راه ماندند که با تامین ساکنان با گوشت پرهیزی مساعدت نموده حجم محصولات وارد شونده را کاهش میدهند. گزارش عبدالرزاق عزیز از شهر کلوب. جمعیت دارای مسئولیت محدودی کادوران از کارخانه‌های فعال بخش صنعت خوراکواری در شهر کلوب است. بیشتر از 20 سال باز کارخانه مذکور شهر و دهات کلوب را با محصولات نانی و قنادی و مکران تامین کرده ایستاده است. اقدام مسئولین کارخانه به آن مساعدت کرد که ساکنان شهر و ناحیه‌های گرد و اطراف کلوب با مواد غذایی استحصال خودی تامین گردند. در اینجا ساکنان شهر با شغل تامین گردیده بازار داخلی را با انواع شیرین و خوش‌لذت و محصولات نانی فراوان می‌گردانند. کارخانه ما 5 کارگاه استحصالی داره. این زمان این سال ما کارگاه استحصال مکرون به راه ماندیم که 5 نمود محصولات مکرونی استحصال میکنیم. تو این وقت محصولات مکرونی از دیگر شهر و ناحیه خارج کشور به تاجیکستان وارد میشد. امروز ما شهر کلوب و منطقه کلوب رو از محصولات مکرونی تامین کرده ایستادیم. اکنون با نظرداشت پیشگیری از واردات محصولات مخصوصاً گوشت پرهیزی مرغ، پرورش مرغ‌های برایلری را به راه ماندند که در دوام 1 ماه بیشتر از 2 تا 4 کیلوگرم وزن می‌گیرند. صاحبکاران شهر کلوب در همکاری با شخصان تجربه‌دار در دهه خانه‌آباد جماعت دهات دهنه همین گونه انگار مرغ‌پروری تأسیس دادند که علاقه مرتبه سیوم است. بازارهای داخلی را با گوشت صفتناک ارزشش دسترس تأمین می‌نمایند. خیلی تجربه از خود کردیم. آدمایی که پیش از ما به این کار سر و کار گرفتند با آنها مصلحت کردیم، توصیه دادند، کار را یاد دادند. شهر دوشنبه، شهر وحدت تجربه آموختیم. بعد آمدیم امکانیت های جرا دیدیم. شهر کلوب جای خوب، فرماها تیار بود، تجهیزات آوردیم، آباد کردیم. مدت فعالیت کاریمان زیاده از 50 تن گوشت استحصال کردیم و بازارهای کلوب دوشنبه تامین کردیم.
роҳбарияти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди мурғи тоҷик дар шаҳри Кӯлоб бо вуҷуди мушкилиҳои парвариш соҳаи мазкурро даромаднок ва дар рушди саноати хӯроквории кишвар манфиатбахш арзёбӣ мекунанд. Шароити нигоҳубини мурғҳои гӯштӣ тибқи талаботи технологияи ҷаҳонӣ роҳандозӣ шуда таъмини ғизо низ барои то 40 рӯз вазни муносиб гирифтани парранда инобат карда мешавад. 8 моҳ шуд фаъолият карда истодаем. Беш аз 6000 мурғ дорем ҳаминҷа ба ҳар як 40 рӯзава 20 тонн гӯшт ва бозорҳо тақсим мекунанд. тавре маълум шуд танҳо аз ҳисоби як ферма дар зарфи як сол бештар аз 50 тонна гӯшти сифатнок истеҳсол мешавад. Агар соҳибкорони дигар ҳам ба парвариши чунин зоти мурғҳо машғул шаванд, бешак ниёз ба гӯшти воридотии мурғ аз хориҷи кишвар намемонад ва қимати он низ дар дукону бозорҳо арзон мегардад. Абдурозиқи Азиз, Убайдуллои Қодир, шаҳри Кӯлоб, Ахбор. идомаи барномаи иттилоотии ахбор. маслиҳату машварати олимону мутахассисони соҳаи кишоварзӣ собит намудааст ки ташкили маъракаи яхобмонӣ ва таъмини заминҳои киштшаванда бо оби захиравӣ инчунин ба шаклдарории дарахтони мевадиҳанда аз омилҳои рушди соҳа ва заминагузорӣ ба ҳосили фаровон маҳсуб меёбад. дар ноҳияи Деваштиш дар доираи як вохӯрӣ олимони соҳа ба кишоварзон маслиҳатҳои муфидро пешниҳод намуданд. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич. имрӯз ташкили маъракаи яхобмонӣ, шӯршӯӣ ва таъмини заминҳои киштшаванда бо оби захиравӣ ҳамзамон ба шаклдорории дарахтони мевадиҳанда аз омилҳои рушди соҳа ва заминагузорӣ ба ҳосили фаровон маҳсуб меёбад. дар ноҳияи Деваштичи вилояти Суғ ки аз мавзеъҳои асосии рушди соҳаи кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон шуморида, дорои боғу тогзорҳои меваю ангурҳои содиротӣ, майдонҳои серҳосили парвариши картошкаю сабзавот мебошад, имрӯз ин маърака густурда роҳандозӣ гардидааст. рушди соҳаи кишоварзӣ ҳамеша дар мадди назари мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатӣ ва риёсати кишоварзии ноҳия қарор гирифта, ҷиҳати сол аз сол зиёд намудани боздеҳи заминҳо, истеҳсоли фаровони меваи ангур, афзунсозию боз ҳам беҳтар гардондани саршумори моли калону хурди шохдор. масъулини соҳа мунтазам аз маслиҳату нишондодҳои олимону мутахассисон бархурдор мегарданд. ҳоло ки фасли зимистон асту дарахтони гуногуни мевадиҳанда дар ҳолати карахтӣ қарор доранд, бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғ, олимону мутахассисони стансияи таҷрибавии хобшиносии Академияи илмҳои кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғ, муассисаи такмили ихтисоси кормандони соҳаи кишоварзии донишгоҳи аграрии ҷумҳурии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ Шоҳтеймур дар вилояти Суғ, дар хоҷагии деҳқонии сарвари ҷамоати деҳоти яхтани ноҳияи Деваштич машварати омӯзишӣ дойр гардид, ки дар он кишоварзони ҳамаи шаклҳои хоҷагидории 7 ҷамоати шаҳраву деҳот ширкат доштанд. ҳадафи асосии ин баргузории семинар машварат аз он аст ки чӣ тавр шудвор кардани замин, яхобмонӣ ва ба шаклдарории дарахтонро омӯзиш гузаронданд аз тарафи олимони кишоварзии вилояти Суғ. дар машварат олимону мутахассисони соҳа дар бораи аҳамияти шудгори саривақтии терамоҳӣ, яхобмонӣ, шӯршӯии мазраъҳои киштшаванда ва ба шаклдарории ниҳолони мевадиҳанда дар фасли зимистон маслиҳатҳои судманд дода, дар боғи ниҳолони себ роҳу воситаҳои мухталифи ба шаклдарории дарахтони мевадиҳандаро ба таври амалӣ нишон доданд. таъкид гардид ки барои серҳосил гардондану таъмин намудани ҳосилбандии ҳамасолаи ниҳолони себу нок, шафтолӯи зардолу, биҳию олу ва хуч бояд тибқи талаботи қоидаҳои боғпарварӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон маслиҳату дастурҳои олимони соҳа ва бо масъулияти баланди тахассусӣ амал намуд. гузарондани шудгори терамоҳӣ саривақт, мондани яхобмонӣ ва дар заминҳои ки шӯрияшон баланд гузарондани шӯршӯӣ имконият фароҳам меоварад ки ба ин мақсади худ ноил гардиданд. мо имрӯз таъкид намудем ки дар баробари гузарондани шудгори терамоҳӣ дар овардани нуриҳои минералӣ, хусусан нуриҳои фосфорӣ ва нуриҳои калидор ба мақсад мувофиқ мебошад. дар ин раванд олимону мутахассисон ва ширкаткунандагони машварати корӣ тарзу воситаҳои дурусти яхобмонии зимистона, шӯршӯии мазраъҳо ва таъмини оби захиравиро дар боғу тогзор ва майдони кишти картошкаи хоҷагии деҳқонии ҷамоавӣ ба номи Баҳодур Нарзуллоев ба таври амалӣ нишон доданд. Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич барои барномаи Ахбор. бинандагони гиромӣ, ин буд барномаи иттилоотии Ахбор. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем.